Tugeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aha ni muri Leta ya Texas, mu ruganda ruzwi nka Tesla Gigafactory Austin, aho turasanga iyi modoka nshya ya Tesla Cybertruck. Tesla Cybertruck ni imodoka yahinduye byinshi mu rwego rw'imodoka, by'umwihariko ku modoka za pickup. Ifite ikoranabuhanga rihanitse, imikorere yihariye n'uruhare mu kurengera ibidukikije. Ushobora kwibaza ute se iyi modoka ikora ite, ingana ite, ifite ibiro bingahe n'ibindi byinshi uri kwibaza. Ngiye kugusobanurira akantu ku kandi. Reka mbatembereze mu isi y'imodoka yigaruriye imitima ya benshi yitwa Tesla Cybertruck. Mbahaye ikaze ku muryango mugari wa Freedom Empire. Njye tugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Charles. Ikaze. Tesla Cybertruck ni imodoka yashyizwe ku isoko n'umuyobozi mukuru wayo ariwe Elon Musk. Yatangaje iyi modoka bwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2019, nyuma y'imyaka 3 yo gutegura no guhindura igishushanyo. Yashyizwe ku isoko mu bihumbi 2023, ahari mu kwezi k'Ugushyingo tariki 30. Mureke twigarukire ku bushobozi bw'iyi modoka. Iyi modoka ikoresha amashanyarazi, ifite bateri za lithium ion, ijyamo abantu 5, ifite uburyo bwo guhuza na telefone ukoresheje Bluetooth, ifite kamera itanga ishusho y'aho uri hose ndetse na sensor zagufasha mu gihe cyo guparika, ikoranabuhanga rya radar ryo kumenya ibiri imbere cyangwa inyuma y'imodoka, ifite ikoranabuhanga ryo kwerekana amakuru agezweho kuko ifite ecran nini ya digital, ifite intebe zikonje n'izishyushye imbere n'inyuma, yifitemo system yo kugenzura umuvuduko w'amapine, ifite amaspeaker 15 na subwoofers 2 bitanga amajwi meza cyane ku rwego rushimishije. Ikaba ifite uburebure bwa 5.68 m, ifite ubuhagarike bwa 1 na santimetero 79, ikagira ubugari bwa 2 na santimetero 41. Iyi modoka ipima hafi ibiro 3000. Ubwo tubaze neza twasanga ifite toni 3. Ifite ubushobozi bwo gutwara imizigo bwa metero cube 3.43, ikagira horsepower ya 600 by'imbaraga za moteri zayo. Yihuta ku muvuduko wa kilometero kuva kuri 0 kugeza ku 100 mu isaha, aha ni mu masegonda 4.1. Iyi ni imodoka ishobora kugenda ibirometero 550, bateri zayo ziramutse zuzuye neza. Igira umuvuduko ntarengwa wa kilometero 220 mu isaha. Iyi modoka ifite ubushobozi bwo gukurura imizigo ingana na toni 5, ikagira ibiziga binini kandi bikomeye. Abazi iby'imodoka barabizi neza. Ifite ikoranabuhanga ryo guhindura uburebure hifashishijwe umwuka bizwi nka air suspension. Ifite uburyo bwo kwishura amashanyarazi vuba nka kilowatt 250 supercharge, itanga urugendo rwa kilometero 220 mu minota 15 yonyine. Iyi modoka ya Tesla Cybertruck kugira uyitunge byagusaba kuba ufite amafaranga asaga amadolari 120,000. Iyi modoka kandi ya Tesla Cybertruck uzayisanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nko muri Leta ya California, Texas ndetse na Florida. Niho uzasanga iyi modoka yigaruriye imitima ya benshi. Ikindi ndabashimiye mwemeye kubana nanjye muri iki kiganiro. Mbifurije ubuzima buzima, amahoro y'Imana, ibyo kurya ndetse n'amafaranga. Ntibagiwe iyi modoka y'akasamutwe yitwa Tesla Cybertruck. Ndabashimiye. Ariko ntaragenda, ndagira ngo mbanze mbibutse, ushobora gufata isegonda rimwe ugakanda ku karango ka subscribe, ugatanga igitekerezo. Ikindi ugakora share kuri bagenzi bawe, amakuru meza nk'aya atazajya bacika, ukanaturayikinga. Njye twabanye muri iki kiganiro nitwa Charles. Mbararikiye no gukurikirana ibindi biganiro binyura kuri uyu murongo wa Freedom Empire. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza.